ekipa. A u nastavku, dragi gledatelji, meni je izuzetno drago predstaviti vam naše naredne gošće. Gošće koje su gledatelji televizije Sarajevo upoznali još prije 10 godina u jednoj drugoj emisiji koja se zvala Dobre vibracije, kada su kao male, mlade djevojčice dolazile da nam progovaraju o svim svojim talentima, željama i ambicijama, a da se snovi, želje i ambicije ostvaruju. Svjedoče upravo njih dvije, sestre Pašić i Mani Iskra. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala vam, vama također. I svim vašim gledalcima, naravno. Hvala, izuzetno me čast opet biti nakon toliko godina ovdje s vama. Tako da hvala na pozivu, draga Vanja, i dobro jutro svim vašim gledalcima i vama također. Meni je izuzetno drago vidjeti kako jedna priča raste i razvija se. Naše najmlađe goste u emisiji uvijek pitamo šta su im želje, šta su im ambicije, kako vide svoju budućnost. A onda je lijepo vidjeti da se ta budućnost u tom pravcu i odvila. Kada smo vas upoznali, pjevali ste, plesale ste flamenko, glumile kao male djevojčice, a sada naše sestre Pašić su završile po 2 osnovne i 2 srednje škole. Iman je magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu, Iskra diplomirala na arhitekturi, a pored toga one na jedan predivan način spajaju akademiju, nauku, umjetnost i sve ono što život čini ljepšim i potpunijim. No, krenimo mi redom. Od malih nogu nekako ste čvrste na zemlji stajali i znali šta želite. To je rijetkost za današnju omladinu. Pa, znate kako, ja bih prvo počela od toga da se nekako kreće od kućnog odgoja. Nama su roditelji uvijek bila ogromna podrška i mislim da su nas on nekako usmjeravali kroz taj put. Ja bih rekla da naše obrazovanje kroz 2 osnovne škole i konkretno kroz 2 srednje škole kod mene mi je pomoglo da dalje se usmjerim i za fakultet i za moju dalju profesiju. I voljela bih reći da sve te aktivnosti koje smo mi radili još kao djeca su nam pomogle da se, mogu reći, izgradimo kao ličnosti danas. Upravo tako. Mada bi čovjek mogao reći da će vaš put otići u nekom umjetničkom smjeru. Vi ste odabrali Elektrotehnički fakultet koji je zaista sušta suprotnost tome. Da. To je jedna veoma interesantna konekcija i dosta ljudi me zato pita jer je upravo tako neki neobičan spoj. Obzirom da sam već spomenula, sam završila 2 srednje škole u Sarajevu, 3. gimnaziju i srednju muzičku školu. Nekako poslije gimnazije to došao kao prirodan slijed. Mogu reći da nekako sam od uvijek željela da studiram neki zahtjevniji fakultet jer navikla sam na život koji je onako dinamičan, da se svašta nešto dešava, ne bih mogla nešto monotono da studiram, tako da sam uvijek nekako gledala da testiram te neke svoje granice, mogućnosti i stvarno mislim da je to super na kraju ispalo jer sam na tom fakultetu imala i priliku da studiram na prestižnim univerzitetima, na Koč univerzitetu u Istanbulu i Met univerzitetu u Ankari, kao i u Portugalu. Tako da što toga tiče, mnogo je prilika bilo, a mi smo se onako obje trudile da sve to nekako iskoristimo i da to sve bude kako treba. Da, ja ću se nadovezati također. Nekako nas je uvijek zanimalo taj spoj inženjersko, to jest naučno-umjetničkog tipa. Mislim, mogu reći da, evo, na primjer, prvenstveno u mom slučaju, ja sam naslijedila, da kažem, tu ljubav prema arhitekturi od oca. To jeste, nekako me to od djetinjstva povuklo i ostvarilo je tu ljubav prema arhitektonskom svijetu. Tako da jednostavno taj spoj arhitektonsko, to jeste inženjerskog i umjetničkog tipa, ja mislim nekako da smo se obje ostvarile u tome i pronašle. Što kaže moja sestra Iman, mi smo prvenstveno željeli da imamo jake fakultete, stvarno jaku bazu, temelj ka jednoj sigurnoj budućnosti, a pored toga što smo imali ogroman hobije i stvarno veliki broj tih aktivnosti, to je nekako samo nas dodatno ispunilo i ostvarilo kao osobe. Upravo tako. Tako. Ja ću vas zamoliti da nam kažete nešto više i o vannastavnim aktivnostima. Mi sad govorimo o formalnom obrazovanju, školi, fakultetu i tako dalje. Međutim, i pored umjetnosti, i pored formalnog obrazovanja, vi ste još dodatno radili što kroz volonterski rad, vijeće učenika srednjih škola, što kroz Crveni križ.
Mogu ja evo početi. Zaista moj društveni angažman, to jeste sam taj volonterizam na koji stvarno stavljam fokus tokom čitavog svog obrazovanja i života uopšte. To je stvarno nešto što me jako, jako stvaralo kao osobu. I toliko sam se pronašla u tome, prvenstveno počevši od, evo mislim počet ću sa vijećem učenika. Bila sam kroz srednju školu predsjednik i PR mreže vijeća učenika kantona Sarajevo. Tu sam obavljala funkciju koordinatorice i lidera, što je kasnije i preraslo u veću, da kažem, ljubav prema tome. To jeste paralelno sa studijem. Ja sam postala i član mreže vijeća učenika Savjeta učenika Bosne i Hercegovine. To obuhvata sve srednje škole u području Bosne i Hercegovine. Tako da zaista je jedna divna organizacija gdje sam tu postala i trener, koordinatorica i lider mladima kako bi se afirmisali i kako bi se motivirali za što većim uspjehu u tom srednjom školom. Tako da stvarno to je nešto izuzetno ispunilo taj moj srednjoškolski period i također fakultetski. A poseban fokus uvijek što se volonterizma tiče stavljam na Crveni križ i smatram da stvarno kogod ima priliku, naravno u osnovnoj, srednjoj školi, fakultetu, da se afirmiše u Crvenom križu. Ja sam evo trenutno član predsjedništva Crvenog križa i član sanitarnog tima. Međutim, također sam i dugogodišnji takmičar prve pomoći. Sada sam predavač, aktivni predavač, a trenutno sam i sudija na takmičenjima iz prve pomoći, što je rezultiralo tome da 2023. godine dobijem priznanje od strane Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. To je priznanje za volontera godine. To je stvarno, da kažem, jedan od meni najdražih i većih uspjeha, jer je to toliko mene, mislim, to mene jako ispunjava i toliko mi je srcu drago i kažem uvijek ću se baviti volontiranjem i to će uvijek biti dio mene i uvijek ću težiti ka tome i podsticati mlade osobe da stvarno se afirmišu u tom polju. Je li to draže od snimanja spota sa Halidom Bešlićem? Je li to draže od glume sa istaknutim turskim glumcem? Vjerujte, stvarno, evo sada kada bi morala da biram, ne znam stvarno šta bi tačno izabrala. Jednostavno, i sestre, ja moram da kažem, toliko smo ispunjeno mnogo tih polja, tako da naša svestranost jednostavno je to nešto što ne možemo baš riječima opisati. To mi se nekako dijelima opišemo, tako da što se glumije tiče, mene je uvijek stvarno interesovala taj dio i uvijek mi je bila zanimljiva ta transformacija likova. To jeste kako ja mogu da uđem jedan dan u jednu ulogu sa potpuno različitim emocijama, da potpuno različit svijet doživim nekako. Sutra je to totalno drugačije, tako da taj kontrast, ta dinamika, to je toliko budilo nekako u meni tu ljubav, a ljubav je krenula zapravo i sestra i ja smo kao jako mali, 7 i 8 godina, snimale film u Bosni i Hercegovini sa Penelope Cruz. To jeste ta jedna od bitnijih scena. To je stvarno toliko nekako bilo fantastično i taj sam set, toliko je to nas nekako uzbudilo, probudilo nam tu ljubav prema glumi. Tako da tu je sve počelo, a kasnije nastavilo. Evo trenutno u Istanbulu imamo isto snimanje jer smo obje studirale u Istanbulu i tu smo imale stvarno mnogo snimanja reklama, ti nekih kraćih ulogica. Obzirom da smo studirale pa koliko toliko smo se mogli fokusirati na to i baš smo imali snimanje sa poznatim glumcem Keremom Bursinom. To je stvarno izuzetno bilo nešto. To je totalno drugačiji svijet nego ovdje na puno profesionalnijem i većem nivou. O da. Vi ste imali čast predstavljati Bosnu i Hercegovinu i na prestižnim muzičkim festivalima. Vama je više pjevanja u fokusu. Da, svakako. Mislim, to je naravno još od djetinjstva, znate, pošto smo ja i sestre još kao djevojčice gostovale u vašem programu, baš ste vi vodili taj program. U pitanju je bila emisija Dobre vibracije i još od tada nekako, mislim, se veže ta ljubav za muziku i za umjetnost. Kasnije kroz obrazovanje, muzičko obrazovanje, dakle imam 11 godina muzičkog obrazovanja
obrazovanja kroz operu i Sevdah sam dobila priliku da predstavljam Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim festivalima, dakle konkretno u Švicarskoj, Turskoj, Češkoj. Bilo ih je još mnogo, međutim to su neki koji su onako meni ostali u sjećanju. To je jedna ogromna čast. Mislim, prvenstveno mi smo osobe koji zaista volimo našu državu i svaki ti, recimo, ta neka prilika koja nam se ukaže da budemo neki ambasadori svoje države, mi to vrlo rado prihvatamo i ponosni smo na to. Na tim festivalima ja sam naravno osvojila nagradu za autentičnost. Još uvijek se bavim Sevdahom. Pokušavam što više da to uključim u svoju svakodnevnicu. Nedavno sam stupala u Domu mladih, a uskoro mogu najaviti da izlazi jedan dokumentarni film koji je snimala turska televizija TRT. Konkretno snimanje se dešavalo u Travniku, na Travničkoj kuli. Tvrđavi, pardon. I to je zaista jedna divna priča koja na jedan veoma autentičan način prikazuje našu tradiciju Bosne i Hercegovine povezanu sa Sevdahom. Ja sam opet u tom dijelu umjetnosti, iskreno više u glumi. A kada govorimo o tim nekim hobijima pored obrazovanja, mislim da je lijepo što smo se nekako i tu možda se i malo razlikujemo pa dosta jedna od druge i naučimo. Tako da projekata uvijek ima, mi smo naravno ponosni što je to tako. Nadam se da će i biti još uvijek u budućnosti. E sad, kako ste sve to uspjele uopšte? Kako imali ikad u vašem životu vremena za neke još druge aktivnosti, za druženja, za izlaske? Pa znate kako, mislim, to je jedno pitanje koje mi često dobijemo. Ljudi konkretno nekako razmišljaju o tome na način da vi nemate vremena za neke vlastite aktivnosti, za recimo druženje. Ja mislim da je jedan balans ključ svega. Mi kada smo imali mnogo obaveza smo uvijek nekako trudile se da uskladimo sve i sa porodičnim obavezama i sa prijateljima. Nekako trudile smo se zaista da to sve funkcioniše na neki najbolji mogući način. A ja opet kažem, i meni i sestri nekako najviše od svega je značila ta topla riječ roditelja, podrška i to što smo nekako uvijek bile priznate od strane i njih, što smo nekako uvijek pokušavali na jedan određeni način, nismo nas nikada pritiskali, dakle, da moramo nešto uraditi. Uvijek je to bilo spontano, ukoliko mi to želimo i mislim da ako nas danas prati neki roditelji u ovoj emisiji, da je to jako poučno i bitno da svoji djecu stvarno motivišu da dalje rade bolje, uz jednu toplu riječ zagrlja i da to mnogo znači jednom djetetu. Da, stvarno izuzetno podrška roditelja je značajna, tako da što se tiče toga, mi možemo čitav život da budemo zahvalni svojim roditeljima na svemu što su nam pružili, jer to je stvarno jako zahtjevno. Mi smo kao mali imale po 7 različitih aktivnosti sedmično, tako da jako je bilo teško i roditeljima fokusirati se na sve to, na svaki mogući način, tako da zauvijek smo im zahvalni. Stvarno. Definitivno. Ja sam danas roditelj i samo zamišljam da imam 2 tako energične kćerke. Bilo bi zaista izazovno, neću reći teško, izazovno, ali kad čovjek vidi s druge strane kako je sva ta energija lijepo dočekana i šta sve proizilazi iz iste, onda i nije teško. Pa da, a i također, evo, pošto sam spomenula otac nekako, on je uvijek bio u tom inženjerinskom poduhvatu i sve, dok je mama totalno suprotna strana umjetničkog, tako da smo mi morali da nađemo tu neki balans. Neću biti ni tatina ni mamina, idemo sve. Da, idemo sve. Naprimjer, arhitektura je bila idealan izbor za mene, ono da se nijedno ne ljuti. Nekako, ja mogu reći da smo mi kroz godine, znate, nekako uvijek postoji ta neka, ajmo reći, mislim, to je već i ustaljeno da se čovjek treba fokusirati na jedno. Mi smo nekako shvatile da mi najbolje funkcionišemo kad mi imamo ti neki više obaveza, jer tada nekako ste najproduktivniji, isplanirate sebi dobro dan, organizacija je ključ svega, bez toga nikako ne bismo mogli uspjeti uskladiti sve, ali smo shvatile da nekako, da nas ta umjetnost ispunjava, da im je to nekako pomoć pri svom tom formalnom obrazovanju i da je to jednostavno, mislim, ni više od hobija, stvarno kad nešto živite i volite, a mi se sada i time stvarno aktivno bavimo. Tako da vidjet ćemo što nam budućnost nosi što toga tiče. Upravo tako, kakva divna, inspirativna priča. I evo, za kraj bi voljela da vidim kako vi vidite, neću sad neku daleku budućnost, ali evo, šta su konkretno planovi za naredni period? Pa konkretno planovi, mislim, kada govorimo o sebi, naravno, postoji mogućnost, imam dosta ponuda za nastavak doktorskog studija, pošto sam sada magistrirala nedavno prije mjesec dana. Tako da postoji ta mogućnost, naravno to ne isključujem što se tiče mog akademskog usavršavanja, a svakako da ja imam jednu veliku želju da radim na, mislim, pošto se bavim sa 2 muzička žanra, to su opera i Sevdah, da radim na tim žanrovima, da se što više bavim i umjetnošću,
Mislim da je Sevdah naše veliko blago, pogotovo što je nedavno priznat od UNESCO kao nematerijalna kulturna baština Bosne i Hercegovine. To je jedan veliki korak za našu državu. Voljela bi da Sevdah jednog dana bude priznat kao i portugalski fado, kao i španski flamenko. Znate, pošto sam prije 15 godina... Tad ste nastupali upravo s flamenkom. Da, u Domu mladi sa samo 9 godina. Tako da voljela bi da jedan dan i Sevdah doživi tu neku svjetsku slavu, jer zaista ja mislim da mi to možemo, da je to jedan divan spoj naše tradicije i kulture. Ja ću se stvarno truditi da to bude tako i naravno da ću raditi u budućnosti na svom umjetničkom izrazu. A Iskra sigurno će vam reći o svojim planovima. Trenutno upisujem master studij iz arhitekture, a u budućnosti, ne znam, možda i doktorski. To ćemo još vidjeti kako budu tekli planovi svi. I organizacija, master studij planiram upisati ili u Portugalu, kao što moja sestra studirala, ili u Istanbulu da nastavim, jer sam bila izabrana kao predstavnik iz Bosne i Hercegovine da studiram na prestižnom univerzitetu Istanbul Technical University. To je stvarno univerzitet njihov tehnički gdje sam učestvovala u realizaciji stvarno mnogih brojnih projekata iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog planiranja. To nije bilo samo u Istanbulu. Mislim, radili smo također Levent, dio Istanbula. Međutim, bilo je i u gradovima Milas i Bodrum. Tako da mi je to dalo totalno neku drugu sferu i pogled na arhitekturu, jer dosta se razlikuje arhitektura u Bosni, također i historija arhitekture i to urbanističko planiranje, infrastruktura i sve. Tako da voljela bi da nastavim ka tome. A što se tiče mog primarnog hobija, to jeste glume, voljela bi da se također fokusiram i na to, pa ćemo vidjeti šta budućnost nosi, a volonterizam je uvijek u mom srcu, stvarno, i to ću raditi, kažem, uvijek čitav život. To je nešto što je stvarno meni srcu drago i što me jako ispunjava. Sad, ovo sve nam ukazuje, sva ova studiranja po svijetu, da govorite i više jezika. Naravno. To jest ključ svega zapravo. Govorimo par jezika, engleski tečno, tečno pričam engleski, njemački i turski, a služimo se, imam portugalskim, ja talijanskim jezikom, tako da nastavit ćemo sigurno sa tim još aktivnije. To je nekako da bilo i obzirom da smo studirale vani, zahvaljujući Univerzitetu u Sarajevu, preko studentskih mobilnosti, dakle, taj jedan period koji provedete vani, naravno da je nekako i logično da ćete naučiti jezik. Nama je konkretno turski, zaista smo jako dobro naučili za vrijeme studiranja u Istanbulu i Ankari. Tako da, što toga tiče, to je jedan veliki plus koji je Iskri mnogo pomogao, recimo, u glumi. Ona, što toga tiče, zaista ima mnogo više ponuda i uloga kada govori više jezika, a svakako i u životu, mislim. Stvarno je nemoguće tamo opstati, da kažem, u glumi ako ne znaš turski jezik. Znači, to je njima stvarno primarno, to je njihov zahtjev, prvenstveno da se zna turski jezik, jer stvarno bez toga inače je jako teško tamo. Tako da smo jako usavršile to i stvarno na castingzima to izuzetno gledaju. Pored svih ostalih aktivnosti, da si svestan u različitim poljima. Što se tiče našeg muzičkog obrazovanja, jer obje smo završile muzičku školu, odsjek, klavir i gitara. Tako da jednostavno uvijek smo gledale da se fokusiramo na baš tu svestranost, jer smo znale da je to toliko jako bitno na castingzima i da će prije neko uzeti osobu koju može iskoristiti za više uloga različitih. Nije ni čudo što ste glumili u Visit BiH spotu. Da, to je stvarno bilo nedavno i divan jedan projekat. Promocija naše države Bosne i Hercegovine, to je konkretno Sarajeva. Na najljepšim lokacijama smo snimali. To je reklama Will Cultures Embrace i ta reklama je stvarno sada doživjela ogroman uspjeh. I oni su, ja mislim, nagrađivani na više različitih festivala i takmičenja, tako da stalno je kontinuirano u pokretu ta reklama i jako mi je drago, stvarno, pogotovo da možemo da tako doprinesemo našoj državi, što je nama stvarno i primarni cilj. Najljepše ambasadorice našeg lijepog Sarajeva. Hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala vam još jednom na pozivu i hvala što dajete prostor mladim ljudima. Nama je zadovoljstvo opet gostovati kod vas, pogotovo
pogotovo što je to u vašem studiju i što smo kao još mali bile tu, tako da nadam se da će biti opet prilike da budemo tu. Također hvala vam puno na pozivu i nadam se da ćemo opet doći sa nekim još novim i svježim temama. Ma svaka čast.